Pozdrav YouTube, evo nas ponovo sa još jednim zanimljivim videom o još jednom zanimljivom alatu. O čemu se radi? U pitanju je Rothenbergerov moment, odnosno kilo ključ. Zbog čega sam ja odlučio da kupim ovaj alat? Kao što znate, ja ću ga koristiti pretežno kod instalacija klima uređaja, gde je po pravilu neophodno maticu od bakarnih cevi, odnosno tu konekciju, stegnuti odgovarajućim silom. Ja lično, kao i pretpostavljam velika većina vas, radimo to bukvalno sa dva ključa i, što kažu, na osjećaj stežemo. Ja sam tako radio, pa već, evo koliko, 20-ak godina ja tako radim, ali sam došao u situaciju gde ljudi sa kojima sarađujem, odnosno proizvođači, odnosno prodavci, zahtevaju da se svaka matica zategne po njihovim specifikacijama. Da bi garancija važila i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sam iz tog razloga rešio da uzmem moment ključ. Kao što znate, postoje analogni, postoje digitalni uređaji. Ja sam se odlučio za analogni iz jednog prostog razloga, zato što je mnogo jeftiniji od digitalnog moment ključa. Ovaj set me je koštao oko 80 eura. Odličnog kvaliteta, odličnog proizvođača i radi to što je potrebno. Digitalni moment ključevi koštaju između 300, 400, 500, 600 eura, što po meni je bilo apsurdno da dajem u ovom trenutku. Znači, kao što sam rekao, odlučio sam se za Rothenbergera, jer sam već koristio i dalje koristim neke njihove proizvode i baš sam zadovoljan sa njihovim kvalitetom, tako da sam se odlučio za ovaj set. Evo šta se, vidite, još uvijek je ganz nov, još nisam ni skinuo ovu etiketu. Znači, šta se nalazi u ovom kompletu? U ovom džepu ovde nalazi se ručka, odnosno glavni uređaj, glavni mehanizam. Vidite, lepo postoje, ovdje su stavili njihov logo, stavili su broj, serijski broj i tako dalje. I unutra, kada otvorimo ovaj zip, unutra nam se nalaze papiri i evo ga šta imamo. Imamo 17 mm, 22, 24, 26, 27 i 29 mm. Znači, evo kako izgleda to. Ovo je 17 mm nastavak. Evo vidite, kvalitetno, opet govorim, veoma kvalitetno urađeno. Stavi se ovako i ovaj moment ključ je spreman za zatezanjem matica. Sad ću samo da vam pokažem u ovoj njihovoj papirologiji. Znači, ovdje prvo imamo sertifikat o kalibraciji uređaja i njihovo uputstvo. Samo hoću da vam čitam kratko ovu stranu ovdje. Znači, opisuju način na koji se koristi i tako dalje i imate i tabelu po bakarnim cevima, odnosno po maticama na koju vrednost treba da podesite. Znači, evo ga, sad kaže 180 kg po centimetru, odnosno 18 Nm. Mi ćemo govoriti isključivo o newton-metrima. Znači, 18 Nm za R410A, odnosno jednu četvrtinu cevi, koristimo nastavak broj 17. 42 Nm za 3 osmine i nastavak broj 22. Zatim 55 Nm za pola inča cev, 24 broj, 24 mm nastavak. I imamo 65 Nm za 5 osmina cev, odnosno 27 mm nastavak, odnosno 65 Nm za
R410A, petosmjena cev, koristimo nastavak od 29. Znači, bukvalno za veliku većinu cevi i prečnika tih cevi i matica koji pripadaju njima imamo u ovom setu sve što nam je bukvalno potrebno. Mnogi nisu baš načisto način na koji se podešava vrednost, kako da podesite vrednost. Svi misle, aha, ovdje imamo 0, 10, 18, 42 i tako dalje. I sada i na ovom delu također imamo iste cifre. I ljudi misle kao, aha, trebam nulu da podesim na ovaj broj i to je to. U suštini ne. Sad ću samo da kratko da vam objasnim. Znači, evo imamo 17 nastavak, znači to je za cev 1/4 i kao što znamo, znači kao što smo rekli, treba nam 18 Nm. Kako postavljamo 18 Nm? Prvo ovaj donji šraf podvrnemo, da ga oslobodimo i sada se ovaj deo, vidite, može podešavati. Na ovom delu koji se okreće nađemo broj 18 i stavimo ga na ovu crtu ovdje gdje isto kaže broj 18. Znači, bukvalno trebamo 18 i 18 da poravnamo. Znači, imamo 18 sa 18 poravnamo, zategnemo donji šraf i sada imamo 18 Nm podešeno ovdje. Kada dođemo do 18 Nm čućemo klik i tu stanemo sa zatezanjem. Ako hoćemo da podesimo, znači, recimo na 42 Nm, isto, pronađemo ovdje 42 Nm, zavijamo ovo, dok god 42 se ne poklopi sa ovdje 42. Znači, ne 0 da se poklopi sa 42, nego 42 sa 42 da se poklopi. Zategnemo ovo i spremni smo za zatezanje te matice do 42 Nm. U suštini sve je dobro je objašnjeno ovdje. Kao što znamo, velika većina, ne treba meni uputstvo, ostave to i onda misle, aha, 0 na 18 i krenu da stežu i onda nije tamo gdje bi trebalo da bude. Pročitajte uputstvo, poslušajte ovo kako što sam vam ja rekao, znači i nema problema da budete u okvirima tih specifikacija. Znači, mogu da kažem da je koristan alat, znate da vam je svaki vaš, svaka matica, svaka cev da su stegnuti po specifikacijama i da znate da niste pretegli, da niste presekli tu bakarnu cev ili da niste dovoljno stegnuli pa da će da curi gas. Možda jeste još jedan, ajde da kažemo, korak ili alat koji trebate izvaditi i odneti na mesto gdje radite, ali mislim da ću se, bar ja lično ću se veoma brzo navići da ga koristim i mislim da će da mi pomogne u kvalitetu rada i naravno na kraju izdavanju tog sertifikata koji je toliko bitan za garanciju. Evo vidite, ovaj je od 29 mm, boga mi je redovno parče, znači stavi se ovako i evo tako to izgleda. Kvalitet naravno, kao što sam rekao, izuzetno urađeno, kvalitetno, tako da evo, toliko sam samo htio o tome da vam pokažem ovaj kilo ključ ili moment ključ za sve klima tehničare. Mislim da bi trebalo svako to da ima u svom arsenalu. Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi ovog alata ili ovog videa, molim vas, pitajte me dole u komentarima. Ostavite bilo kakvu vrstu komentara. Zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, vi znate, ako se još niste subscribe-ovali, zamolio bih vas da se subscribe-ujete. I do sljedećeg videa, budite mi dobri, čao!